Howdy Fabi Maru Powder. BJP a single city Miyamna, quite a Pamba political party where the Han MP, Katrimayum Babalan than a Fondo Craig. Amasung Manipur air ambulance aircraft from the helicopters that are flight Kikana Bafika the Luang air service Nursi, how to Craig. Kurumzari, ISTV Paumian Tabiri Bapunamapu Taram Oxari, housing for the Maru Pau Sandong Pizari. 100 to Rajya Sabha MP or in a Kankaba BJP Manipur Pradesh President Katrimayum Babananda, Kaksingda Miyam Harautiam Okre, Taramadu the Kaksing Kennedy MLA Waisul Chandra, Kaksing Municipal Council BJP Councillor Singh, Hanagi President S.S. Santikumar, Vice President Salam Zoy, National Vice President Mahila Morsa Sarda, BJYM Manipur President P. Somorjit Amadi, Party losing Makayasu Saruk Yake. MLA Waisul Sandrana, Kaksing Kendrick Miam with the Mukta Yaifa Tarang Kaya Pakat Pangamnanaba, Congress Tegi BJP Sangmani. Kaksing Kendrick Mihut Oramba Kaya, Opposition MLA Oina Laibudegi, Kaksing Oina, Sauna Mangsabakaya Lake Haike, MP Babanandana, BJPC Principal Amada Yamna Wana Honan Zarabamatunda, Tamna, Saukala Pudiking City, Miyamna Kwadiki Pamna Party Yama Oire, BJPD Congress Samas Bati RJD Gumna, Imung Amana Saliva Party Nate. Prime Minister Narendra Modi ki Makada Party asin Miyam ki Damak Paikalak Leba Thabak Tharam Kaya asi Ubudagi Party asin Mapangal Kankalak Pada Congress ki MLA Kaya Yauna Miyam na Party asin Yarokuni Ata Yauni Makaya Masulari MP Amu Oina Sako Tharange Thabak Paikat Pada Kaksing Kendragisu Sodana Paikat Kani Nauna Shem Kiba District Asigi Awat Apa Menkana Bokona Bada Mahaki Maikadi Pangway Abamating Pangani Haiki Congress Kuna Gandhi family Ruto Nato Samajwadi Party Kuna Yadav family Ruto RJD Kumba, Lalia Toma, the Ruto, what about party? I don't know, sit up with some Sokolo, I had seen Matuna. I tell a power Sati Pai, and a Shin Matun is dead. Another Mahu Kurima, Saka Pai, the party Moboy. Manipur Manung Hunjin Ba Ana Layangi Kudong Saba Wat Pamafam Singi Air Ambulance Aircraft from the helicopter starter cargo service Yauna. Miyam the air service Kikana Bapiga the Luang Air Services Cargo Private Limited Infal Haudokre. Infal Hotel gives Sangai hold up Pangtokiba Thoram Aduda Ventura Air Connect Surat Gujarat ki Chief Executive Officer Sandeep Kumar Misra, Luang Air Service ki Director Mesnam Ratan Kumar, Zonal Officer Ani Batan Sarkar, Vice President Operator Naga Ranjan Sivakumar Saruk Yagi. Tharam Sarukamu Oina Luang Air Service na Piga the Bakanaba Sing Piba Leaflet Amadi Services Sig website Amaso Haudoki, Director Mesnam Ratan Kumar Lamda Masida, Lambi Tongi Kudong Sadabasi Yang Laga Luang Air Service Asi Ngasi Haudokuni, Gujarat ki Surata Laiba Ventura Air Connectigi Aircraft Sing Waiduna Company Asiga Puna Tabak Tominaduna, Air Ambulance ki Oina All India Service Legani, Passenger Singi Onadi Awang Nopuk Lam Kakta Ahanagi Ona Tawani, Matang Tadulai Digi Mapung Power Service Hauragani Haiki. Airline service na notice Katagi Hana Aham sectors in notice to an Ayamba Hojagani. When the Tokzaduriba sectors, Apagi Lambi Tong Nati Chada Kota Basi and Agamasi Ama Tawa, the Kitanka Chumbra had not Honazadana, Masi Hyribak and no company as a low stock of 7. KNF KPRO Oiba Mu Ama Infal West Samasung Infalis Commando Apun Bakambu Amanangasi Nimi Matum Punkai Sat for the Fari Hari. Manipur Police Headquarters of Pangchova Pawgimi from Amada DZP LM Kotina, Kangpopi District is Sapramana Kulda Tongan Crime Chanaba Cookie Underground Group Key, Kada Singh Lady Hive Akak number Pau Pangmadiki Infal West Additional SP Operation Dr. S. Ibom Sanalu Singba. Infal West Commando OC Asova Mite Amasung Ilski Commando OC Luntang Wi-Fi na Lusinguna Kul Adu the Tibu Humbiki Tabak Sataki Maduda KNF Ki Defense PRO Oramba Hosingna PRO Oraba Let Kostan Sahi Nifuga Nitoy Apokpa Saipau Lefam Saparmanadiki Fagat Ki Mangondikin
.22 gi revolver ama maru taruk mobile handset ani fagat ki Saparmana police station maha ki matak case ma lakon pagalwena mamang thagi mangada boizang kulda ki RA gi kadar ani hakiba case yauna tijin ba hawre hari DGP namakata na thasi ki tangni panya ayuk ki pung tala matui taban matamda thongju area da underground organization ge miyo singkhala leide haiba pau phangbadagi Imphal West ki kambu amana sanction na thibu hombi ki thabak sathabada PL gi overground worker am fare fagalba mi asigi maming Koisam Warjit Sahi Nifugataret Apopo Lake Kidraba Yai Thongzu Faijale Tongdegini, Mangondegi Poche Camera Amasu Fagale, Singapore Police Naki, Sama Lakotuna Tibu, Humbeki Tabak Satari Hadi. Madugi Rate Tamda Koran Sars Pajana Panko Matunguda, Yum Amada KNF Hana KNF Ki Defense PRO Weba Mamingna Lekashon alias Soson. Ma Saparmana village tagini ma mayum dagi aikoige team sena ma je arrest toki my position da .22 revolver my position dagi si recover togni Police ki investigation system solabadi miyam da asumba wayel phangan ba amadi marale ba charak pi bada kudongsa da kaya mayuk nagani haina Kolkata High Court ke Judge Joy Malaya Vagasina Fangdokre Wafam Masinglang degi hauna Manipur High Court na Manipur Judicial Academy amadi Manipur State Legal Services Authority ka kusam naduna criminal investigation criminal trial amadi cyber law gi matang da High Court asigi auditorium da pangthokpa numit gi oiba orientation course losin bege thalam da mahana fangdokhibani Tauram Maduda Manipur High Court ki lawyer sing police ki makok thong official amadi legal service ke mari leinaba miwe kana saruk yaki Justice Joy Malaya vaccine makatana missing hengalakpa amadi sakolakpa gi matung ina crime gi masingsu hengalakli masibo laksin naba amadi wail phangan naba honaba da police ke thawdang jawi criminal case amagi investigation chathabada police ke makidegi agoba laikiba amadi start system mapung phaba ngamdrabadi ain gi chap sab charak phangan bada wana thokani Matam gi oina honok de ain gi ahong basing masiga malile na basing na khangjin masungani haiki such defects don't the very root of the trial process itself or the endeavor to unravel truth and uphold the rule of law. What would be the end result? The end result will become a patent travesty of justice and a mockery of the entire system of criminal administration. Education da nataba pambai sajin naduna mingsat purak na bahona rabadi Manipur ge mangza banata na atai kana ba amata fangloi haina PICE Minister L Dikho na fangdokre maugi punana meida leiba Asufi Christian Institute ke anoba building amadi institute asina Manipur University ke permanent affiliation fangbagi ngara pangthok ki ba nungai ba fangdok ke tharam amada minister na wafam masi fangdok ke bani tharam aduda parliamentary secretary S Subhash Chandra hanagi MLA Dr Alexander Pau ADC Sanapati ke Samuel ML Maxon Manipur University College Development Council ke Director Professor T.H. Ratan Kumar Saruk Yaki Minister Makata na Manipur da exam da mark wang na fangnabagi wakal da coaching center kaya da Mahiru Singh Yom leba asi yengsin ma matam oide certificate khaki khalaga larik tamna bana kuna exercise tamba masing yam leba sularik haiba masing walapodegi hiram kuding da sotharakle larik tamba da hidana bana taba atoba pambai thirak leba asi laibak yamna thiningai ni hidana bana taba atoba pambai amata Mahiru Singh ataroi da bani haiki That is how they encourage me. And I stick to that. And along with my teachers, we committed that way. And today, this ought to be getting up. And for that reason, I'm very proud and happy to celebrate the fruit. Singzamai Turel Torban Singh Pibam, Kendra Sigi MLSU Wediba Yunam Kemsana Yangsin Bahokre, Singzamai Oinam Tingal Pibam Kare Hena Sopowap Mafam Sing Semdeliva Adusu Yangsin Ki, Turel Lerai Ninkai Kibidi Kananaba Usara Kayaman Sutaki, Nasigi Toram Aduda IMC Moyer, local sources Yaki. Speaker Yunam Kemsana Nungzu Talak Tingada Turel Torban Sing Semdin Bada Department Ki Miwasina Angam Mamatim Pang Bio Haiki. I know some Mediagi Tongasum as a build of Jerisi. 수그리바 타복싱시 거기 레카이기 시나오미암나 비샤 카이나가 라나이 비샤 부토가 수기분이 렐로이나 레라이시 거기 얌 또이나 까이보다
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯥꯏꯁꯤ ꯈꯔ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯄꯔꯦꯡꯁꯤ ꯊꯥꯍꯧꯁꯦꯅ ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗꯦ ꯂꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯊꯕ ꯄꯔꯥ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯎ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯊꯥꯖꯒꯦꯗꯧꯕꯅꯤ Uripok ki Monica amadi lakhi pyari hat khiba thodo kanglei sanu kanma lupna kan yaning da ba phongdokri mama masa hatpada senre ba mioi athuba matam da charak pinana ba fast track court linkalo hari mihar siga mari renan senkba JSC amadi COS singa sangsi lapa kongjang singda lok asina su saruk yagani amaramda more da sinmi oina hingzabi santi bu namoina kaptuna hat khiba thodo yaning da ba phongdokri thodo asige sab saba langal jin thidoktuna mala leba khudima charak pige dabini hari malak thana aten break amalamina se Heart operation lising tara mangagi mathakta pangthokraba world class heart transplant surgeon Dr. Ajoy Kolna Sky Hospital Rims Road Imphal da open heart surgery bypass surgery amasung makal makhagi heart operation Sky Hospital la pangthokjaragani anangidi OT amasung hospital charge free oigani loinana Dr. Ajoy Kolgi heart surgical OPD gi khudong chab lejagani akupa marul gi damak Sky Hospital gi reception ga tanabiu Bhai Gurudas Group of Institutions Sangrur Punjab na students kudima ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbirol puthokpa institute ni Baba Greg John gidi tata college di mama cuma phang kuning cham mane yo suma ngaro pista salabni na adu suma takta superlink footing gi offer me amum piri sidi bas electric drum no sin bagum na yo tisin ya dudi sana gi mo yang na sin ba ya Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sailing stones, pure, clean and healthy water. Vinasya Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Admission opens for 12 function course for class 6 to 10. Class starts on 22nd June 2017. Our toppers are first position Priyanka Morangtem, third position Saha Minas, fourth Rosaria 2000 and Kushi Kumalambam, sixth position Michael Atom, 20th Satyutabam Hine Devi and 24th Jasmine Hekuzum. Hari limited seat. Changi labor solar padagi producing at the Akjam Choktarba, Tuma Chava Yarataba, Kung Hamanartaba Singitaba, Amatanaya by the Jolip Sire, Amazon, Jolip capsule with Changi Snevio. Break it tungda makataba pau pizari Sengmai kendra gi MLA gi mathakta sirak diba maral yaning daba phondok tuna kendra sigi miyam na pak sanangara wakan ifam sathakrai kendra sigi mama oibi sing asum amadi MLA gi damak lep di hairi kangla tongbi sengmai kaujeng leima khurkhul lamkhai loitang khunau phumlo kadangban part 1 amasung 2 fayeng sanjanbam harau kunau sairen khulna singma mafam singa tunga manupi lup amadi maira pabisina wakan ifam sathaki Aranda pau sanduk tuna MLA bumingsa tian bigano impham yaudo pau na MLA kongoi na bakutak telepo haina dabi chauri Krukul apunba no pisa kwaluki President M Bilasini namaram sadana naha uriba lusing amada sirak diba maral asi yaning de haiki Angmai ban kendra gi mera pai mi mai bin sina kandak tauri ba sisu akoi du moi da singna ba mata laite haidi kari no haibra munna khanara kanda lari ba sina kanano haiba khangara kanda thaba si tawga da bani akoi ju machin tung khalai ba cha si ma mangan na ba moina konari ba se akoi di rasniti gi no yawi hana ku je NSN ke chairman SS Khaplang laikidabada coordination committee kor komna thamusona awaba phongdokrai mahagna laikidabasi Westia region gi yawal ihauda mention ngamroi daba mangjaba amani hari committee of sig convener KS Pambai gi serol amana mahake punsi supa namthabiduna tuhat pidaba naga miyam gi ningkha tamnabagi damak sokthaba naidana kathoki mahak region of sig revolutionary icon amani Manipur miyam gi ningkha tamnabagi lantheng asida mahagna salaba mateng pangkhiba miyoini Lusing Basigi, Mapandigi, Pivam Southern Ladyba, Eastern Naga, Kunza Singna, San of the Chinchak, Lefam Piduna, Lakibani.
lamdam asida apunba lanjang amagi tangai fadaba lai haiba chairman asigi chap chaba wakhalol adumakna Indo Burma Revolutionary Front Lising Masampan Maudra da semba ngamkiba asimak mahaki maru eba thaudangni mahaki matik saba lusing amagi makada KLONDFB NSNK amasung Alpha IG apunba UNLFW semba ngamkibani Korkom natraga Manipuri ki Unified Front asi ngasi fawa yaudaba front asiga ngasi fawa India ki forcingi mayukta puna thabak tomina duna lakli asingu maningkha tamnabagi lanjang asida baba khaplang na khangodana laikidaba asi Aikoi kudi makta nungaitaba ama fawi masina ningkha tanubagi lanjang asida ahangba ama ohele korkomna laikhidrabagi imung manung NSN KG lusingba sing comrade naga army ki officer rank and file kudi makna nangauriba awabada saruk yari hari Central Prajapita Brahma Kumari Historia Biswa Vidyalaya Mel Kungamatwe Dege Jun Kungamatwe Favatha Amasubna International Yoga Dege Tharam Pangthok Naba Ayaba Pikibage Saruk ama Oina Prajapita Brahma Kumari Historia Vidyalaya Kaksing Center na Sinduna Serau Faba Motorcycle Rally ama ngasi satkre Rally adu thabak tege potharaba IGP Mayang Lambam Susil Kumar Lamthaki Vidyalaya asigi insas nilamanina Puning wakal haksang animak faraba kanda punsigi aseng menungai bahai badu lakadawini haksang fanan leiba puning wakal nungai na leiba hai bastangai fade manam aduna nomagi manung da pungkai amatang oraba su haksang gi damak da yoga tawbiyo haiki Puming wakan haksang loinamak farakanda punsigi aseng menungai bahai basila kadawani na akoina nomagi yamdrabada pungkai amtang or supung amtang organ su akoina haksang gi damak ta yoga gi exercise to bahai basu yamna kanai Kaksing Brahma Kumari Center dagi hauraga Seru mayai lekai community hall phawba pangthok sajagadaba dugumba motorcycle rally ni NSN GPRN amasung United Liberation Front of Western Southeast Asia gi chairman SS Khaplang laikidabada Manipur Naga People's Front awaba phangdokre Lobasigi Assistant Publicity Secretary Thomas Newmai gi charol amana laikidaba Khaplang awangnapo India gi miya maru oina Naga singi damak takan hona jaramba sengnaba revolutionary lusing amani Mahake punsigi saruk kudimak amadi thauna lingdel pumba yawal ihogi damak kathoki masina maram oduna mahapu awang nompo ki miyam na baba khaplang haina khangnaribani mahak awang nompo India gi yawal ihogi mapa haina kawbayai Unified Liberation Front Western Southeast Asia gi damak mahanga torma thabak sing sakhangbo oina front asina su mahaki imung manung mari mata NSN GPRN gi rank and file kudimakta loop asina solidarity utli lusing masin laikidaba asi awang nompo India gi miyam gi Maruena Kwaidegi Mangzabani, Manga Gitawana Mapugi Nakta Ignasigna, Labor Orasuno Hari. Hanak Sahi Board Council Amadi CBS in lower class 10 number 12 ki Parikada position lower crab Amadi first division the past crab Samaro area gi Mahiru Singh the Manama Tumpiduna Puning Tagapi Tharam Social Development Club Samaro Makalekan and Sinduna Pangchokre Tharam Aduda Samaro Nagar Pansai ki Chairperson Orambi I Samapati Club Asig Advisory Council ki Chairman I School Bidu Susaruk Yaki Forest Department Amadi State Malaria Officer gi Matiang Galwena Sengos Sagat Committee Thamai Banyanam Lekai na Social Service Camp Pangchok Kibagalwena na Usara Singh Thaba Amadi Kang Sandopolena Singh Madam the Awareness Tibike Tharam Pangchokre Ngasigi Tharam Adu Lekai gi Miwe Kana Saruk Yaki Mamang Saigi April Degi Handak Saigi Mas Tha Fabigi Manung Da Tha Tareki Walau Riba Seng Government Sunna Fangan Binaba Singlema Lupna Taksili Mayai Kabani Sa Sabi Yom Singh Matakta Akan Ba Thabak Lokapiyo Amaram Da Uripo Tegi Monica Mama Masa Hapat Chana Basing Putoktuna Akan Machala Piga Dabani Hairi Amuka Hanatan Break Ama Laminasi I call it God's grace when I secured the first position in SSLC exam 2017. My heartfelt gratitude goes to my family, my well-wishers and BYS where I was blessed with outstanding faculty and the most academic atmosphere. I feel BYS is not only one of the trusted centers but also a dream come true for any student. Priyanka Moyangthen. Irudio Coaching Institute, Kasampa Tomlekai behind Baigo Hotel. Admission opens for 5 months CBSE Foundation course for Class 11 Science. Date of commencement 15th June. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Kasampa Tomlekai behind Baigo Hotel. Contact number 8131025634. Info Heart Institute, a complete cardiac care hospital with 24/7 ICCU at Sagobal Murang Network. 25 open surgeries have been done successfully. Angiography, pacemaker implantation, duty echo, 24-hour hotel are also done. For details, please visit Info Heart Institute, Sagobal Murang Network.
Saiji TMT bar asi latest German technology season aduna state of art factory Guwahati puthok chabani masigi bar asi ahan basundokpa product oibana calling zade taken day mapamil kali amadi amaga phajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawraba makhalgi TMT bar ni Saiji TMT bar. Delicious cookies from Likla Bakery. अमुक हन्ना मखा तब पाव खरग पिजरी दिल्ली की सनफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल द बेस तब सनफोर्ड स्कूल अमा थांगमैबन पोलेम ने कायदा हांगदोखरे तरम अदुदा सनफोर्ड प्री स्कूल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इरंबम मोनिसा ना हजु साफलकवा मतम मसिदा पिकलिब अंगांग सिंग द टेक्निकल की ओइबा एजुकेशन की मंगाल अमा पीबा तंगाई फदबना प्री स्कूल से लिंखतपने हाइखे साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिकोना इपाइपु सिंग लाइफम सिंग कुंगुल लीबा खोंसत अमंगासी सत्रे सगोलबल मोलांग लेक मसिंदा लेबा ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस की चीफ एडवाइजर पाउनम लबंगो मंगांग लमथाकी मैते सिंग इना लानिंग लासोन चटनरोल सिंग पा टुरेल अरिबा कुबम अमदि मैते के नाक के मदि लेना थबक थरम कयाबु योखनब अमदि कलौनब के दमक ममांदे के लेपन चथरबा खोंसत के सरुक अम ओइन सिनमनि हाइदे लोइसिलकपद मरु वेबा पाउ अमुक खनाउ BJP asing asi di miyam na padi ke pama political party ore hain MP Khetrimayum Babanandana phongdokre amasung Manipur da air ambulance aircraft amadi helicopter starter flight ke kana ba pige da luwang air service ngasi hongdokre hauji fabu ke di ISTV na pizza ba pama tang asta loizare miyang tabiri ba punam ba pu amka hana kurumjare